الحمد لله القائل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك للمتقين. ويسرف حتى في الخير ينبغي للمسلم أن يقف عند الحد، حتى في المباحات يقف عند الحد، وهو أي الإسراف صفة ذميمة دنيئة ذمها الله عز وجل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أن يتي الله سبحانه وتعالى تدل مولد طول سرير حمد يتد مؤيد بيد ودي بيد آدم تدب ودي جلب ودي كمفتنا محمد صلى الله عليه وسلم مؤيد بيد لماجي لمقول أن دائي ترمجي أن يتيمو وكان كوي كدفتر مكو وفيوتني أن يجلب بين كوي أكبر أن دمادان سيب ما بين جون كوي حقي جمادي حقي جماد بدي ودي هور مادي كمو جاغول مابbe kanafugolbe kadunjangolbe kadefandugolbe kapotangolbe mojireji ko marba ko fu wana non kadi miskin bebe wana dum bibbe lawol ben dum ko setebe dum ko hobbe kono wota lancutu gol wota funsu wota bonno sabu bonno be jawle lankano lanciri o ɓeɗo ko kamɓe cheytane jiri woni siɓɓe cheytane noon kanko hakkude makko e Allah ko yedduɗo Allah ko fennuɗo Allah ko woppuɗo Allah iɗen seedo o Allah subhanahu wa ta'ala wiɗo ɗum ɗo ko kanko woni taguɗo kanko tun kanko woni reweteɗo ko goto o ala ɗimo o ala tammo o ala ballo iɗen seedanimo ɗum iɗen seedani nelaɗo meɗen Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib o jiyaɗo Allah wona kanko woni Allah kono ko nulaɗo Allah o suɓaɗo suuta ɓurɗo moƴƴude e ɓiɓɓe adama ɓen fuu Allah moƴƴi e meɗen tawi ko enen e on noon hawrodiri ka nulaɓe sa hawrodiri e ɓurɗo moƴƴude on ara heeɓi keɓal
iden seedo wonde o yottinno ko nula kon ko laabani moftede reedu o bangini o rerdini o rentini o yurma o feññini sabu himo yiɗi en himo yurme en himo yiɗani e moƴƴereeji ɗin himo maapi ka ledde hewtu en en tori Allah yo Allah juula makko juula sahaba makko ɓe juula e dendanangal jokkuɓe laawol ko ɓe wonno e hoore mum ko watti batteji maɓɓe ɗin Allah taw hare koye ɓen tawaɗen allahumma amin. hande khutba mo ɓe addi ɗo on ɓe wi ko annahyu anil israfi wa tabdiri ko haɗugol feƴƴintinnugol e bollirgol ni tum feƴƴintinnugol piiji ɗin kadi haandi ɗon siko dépense ko ɓurti ko bonnugol bonna ha feƴƴintinna piiji ɗin fof ko hawri kon ko haaka haani wadde ɗon si a waɗi ɗon haray a moƴƴini si a feƴƴintinni ton haray ko heewi kon ma zada ala haddihi aada ala diddihi ko feƴƴiti ka hannoɗo wo ko wontoyta ko lorra waɗɗo on ko ɗum ɓe addi ɗo hannde khutba on ɗo musidɓe julɓe tedduɓe hulen Allah subhanahu wa ta'ala Allah no holbini Allah no mawni Allah subhanahu wa ta'ala dole makko ɗen ala kadi haddi laamu makko ngu ngu follatako nema makko on o lannata iɗen hato jine nemaji makko ɗin e moƴƴere makko ɗin e yurmede makko ɗen iɗen huli iɗen maapi fiiɗe lette makko dole makko sabu ɓe hejata e meɗen ɗum noon fii daɗugol lette makko ɗen heɓa nemaji makko ɗin e moƴƴereji makko ɗin o hulgol mo rewa mo laɓɓina doga ɓattomo a daɗimo si a ɓattike mo woɗɗito noon ko haɗi kon kadi fes ko yamiri kon waɗen no o yamiriri en no ko haɗi en kon accen rentoɗen etoɗen kadi kala nananowo en wonɗo e ley konngol meɗen kanko kadi o jaɓa ɗum o waɗa ko Allah yamiri kon o acca ko Allah haɗi kon anden noon feƴƴintinnugol e piiji ɗi ɗon ɗon sharia o no haɗi no toŋi fes ɓurtingol ngol bonnugol ngol lancutugol piiji ɗi ni waɗa ɗi meere wasina ko jeya wasina ko wona e dépensede wona e financede ɗum ɗon sharia men on jaɓata ɗum sharia men yiɗa bonnere yiɗa lancugol bonna keyeji ɗum noon e feƴƴintinnugol ngol fof e bonnereji ɗin fof kono noon ko waɗa fi Allah ko ɗum na bonnere jeya sa ƴetti jawdi ma ndin fof a okkitirindi fi sabilillahi a kontaka e bonnuɓe jawdi ɗi si a ƴetti 1000 francs a dépensimo ka heɓata bakkat ma ka lornata goɗɗo a jeyama e bonnoɓe ɓe ɗum ɗon boni ɗum kadi koyo faama gonɗo feƴƴintinnugol bonna Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa ɗum ko yarlaaki ɗum kadi few yo jiyaaɓe makko ɓen waɗa jiyaaɓe makko ɓen ko o yiɗani ɓe ko yo ɓe hattuka o yamiri ɓe yo ɓe hattu ɗon ɓe waɗa ko ɓe haaka ɓe wi'a yo ɓe waɗa ɗon sabu ngol feƴƴintinnugol ɓurta bonna ɗum ɗo ko sifa ñiñaaɗo ɗum noon hannde no heewi e yimɓe ɓen feƴƴintinnoɓe ɓurtina bonna jawle lanca funsa tentini si tawi wona lakkere ɓiira si jawle ɗen heɓi ko fillu fallude heɓori ko piltu paltude heɓori ko heɓori piltu paltu kon fayda haray on tigi yurmataki ɗon noon e nooneji ɗin fof hay ko ɓe faala ɗo yewtude fi mum ko tigi tigi fiiɗi kuranji e ndiyan ɗan bonnugol ngol fayda heewoɓe bonnugol ɓen ko ɓe ala yoɓude ɓen si a anndi ɓen faktiru ko ɓen ko consomuɗa awa a yoɓay a wattana yila koy kono ko ardini on tigi o waɗu fillu falla haa tawi kuranji ɗi hewtika makko e hoore goɗɗum jokkama o yoɓata
oɗo hakkitande mo ala so acci siko climatiseur o acci no huɓɓi oɗo anndinaali siko ampoule o huɓɓi o acci oɗo anndinaali siko machine ji o acci no consomma ɗon hay si tawi ha ton jina e muɗum ala nafoore muɗum hakkitande makko ala ko waɗi wona ka jiifa makko onde e yuude kanko mo sikkude si tawi ko jawdi société ma ko jawdi laamu ko ɗum wona e bonneede ɗum naafuyi te ɗum ko faljere ko waɗi si consommation on ɗuuɗi ko ka ƴoogeteeɗon ƴoogoɓe ɗuuɗi ɓuri ka ƴoogeteeɗon ɓeeɓa jooni idan ɗum ɗo ko sifa mo tawata Allah tigi no ŋiñimo no inñinimo no feli siftorɓe on sifa ɗon ɓurtingol feƴƴintinna bonna piiji ɗi tawa nafoore alaa e muɗum Allah subahana taala wi ka deftere makko ya bani adama kono e ɓiɓɓe adama hudu zinatakum ƴette cuɗaari mum ndin pare moƴƴintinne ɓorne coñci labaaɗi inda kulli masjidi kala ka yaaton e juulirde fewnde wonde juuloton ma fewnde wonde yaaton ka juulirde inda nokku no wawi hara ko nokkure no wawi hara ko fewnde o ka juuloton ɓorne coñci moƴƴi juulirde wo si on yaade toon fii waggol dewal Allah ƴette coñci moƴƴi wa kulu ñaame kala ko dagi on ñaame washrabu yare kono wala tusrifu taw feƴƴintinnude taw ɓurtinde waɗe beru ka haani ɗon fi kala ñaamugol e yargol koko dagi kono feƴƴintinnugol bonna ma ñaama haa ɓeto haa eero ɗum ɗon koko ŋiña ite sikke kam piiji lutturi ɗin idan neɗɗo si Allah neminimo Allah moƴƴike e makko Allah okkorimo ko neɗɗo hato jine e mum ko ñaametema ko yaretema ko ɓornetema ko waɗɗetema ko hoɗete ma ko ndaarete ko huutorte yo huuto Allah no yiɗi si o moƴƴike ma o okkorima nema o yi'a batte nema on e ma anndo an e mo mara on gon fotata inna allaha yuhibbu an yara ida anama ala abdin an yara athara nimati alayhi no wela Allah ha si Allah nemini jeyaɗo o yi'a batte nema on e jeyaɗo on tigi duncitora anndo wonde ha oɗo no mari tawa e o ɓornotoɗi e ngal o waɗɗotongal e ka o hoɗi ɗon e ko o ñamata ko e ko o yarata ko alhaali makko hara no anndo oɗo dey he oɗo Allah nemini mo dey kono non wota o feƴƴintin wota o ndaaru kadi ɓe heɓaali ɓe wonde ɓenɗon ko fowre muɗum ko tafoyagal mum ko kuddi muɗum ko nene maɓɓe on no yangatnoke ɓe maɓɓe de yo anndu ɗum ɗo heɓugol ngol no wawi hara ko jarra buye kono taw tigi feƴƴintin Allah wi wala tusrifu ko taw fantino de israf ko feƴƴitugol ka hanno daraade ɗon o wi sabu inna allaha la yuhibbu lmusrifin Allah yiɗa feƴƴintinnoɓe ɓe ɓurtinoɓe ɓe bonnoɓe ɓe lancoɓe ɓe Allah yiɗaɓe few wa akhtaru lisrafi huwa israfu lmali lidhalika yusalu anhu marratain ngol feƴƴintinnugol ngol ɗo ko ɓuri hulɓinaade ko ɓuri kaanude ko ɓuri wonde danger ko feƴƴintinnugol funsa jawdi ndi jawdi ko ndi woni tugalal fiiɗan ngurdam fiyoɗan newo yo ɓuttu heɓo yo teddungal heɓo ko sattuno kon fof ɗon rewi ɗon ɗum ɗaata ko ndi jawdi ko ɗum hiɗen yamira ala ɓogol jawdi nde hiɗen yamira margol ndi hara e mbo naaldi kadi ko ɗum waɗi neɗɗo fiindi jawdi ɓay ko ndi woni charayanul hayati fayda ko ɗaɗi ngurdam ndi ko ndi jawdi wono woniri ɗi ɗaɗi meɗen ka ɓanndu ko ɗon tiijannan rewata ɗan serva ɗan adda oxygéne ɗan yaltina carbon o si ɗum ala ɗarɗi ala marsa ngurdam ala ko noon ndi jawdi kadi wayi ɗan ngurdam meɗen ko ɗum wasi neɗɗo ngo landitete fiindi jawdi laawi ɗiɗi ma cenɗe ɗiɗi o landite ko honno o woni ɗi e ɗaɓɓirde ko laawi honndi woni rewde fii o heɓu jawdi no woodi sharia laawi goo ko goonga hiɗi rewo jawdi heɓo kono sharia no togi rewgol ɗin ɗon ƴeeyugol ko harmi dorog beere cigarette kala ɗin ɗon laawi
e kariba heɓorta nde tournugol yimɓe ɓe aynugol yimɓe ɓe jamfagol yimɓe ɓe e ɗiɗo laawi ma sonnajo yeeyitagol yeeyigol ngari mum yeeyigol ɗum ɗo e ɗum ɗo ma ƴettugol biyeji publique ɗin ɗum ɗo fof ko laawi ka yimɓe rewata kon daɓɓi fii heɓugol jawdi kono l'islamu jaɓa ɗum islamu landoto makko honto wonda e rewde fii heɓugol jawdi ndi laawi gon woodi dagiiɗi ɓuyi julayagal ngal ko hen jeeya demal ngal ko hen jeeya aynugol ne adabeji ko hen jeeya aawugol ngol ko hen jeeya moƴƴingol piiji yeeya ko hen jeeya gollal ngol goɗɗo yoɓe ko hen jeeya sifa wana noon sifa wana noon laawi bus no woodi ɗi tawata neɗɗo no waawi rewde ɗin ɗo ngo heɓa haalal makko heɓa ko dagi ko ɗum waɗi nelaaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no maaki fii rentingol e bonnugol jawdi ma ɗaɓɓiri gonɗi no harmiri o maaki la tazalu aw la tazulu qadama al abdi yawma alqiyamati hatta yus'ala an arba'i khisali o maaki sottoyta teppe ɗiɗi ɓiɗɗo adama o teppe makko ɗen ɗiɗi ɓe sottataka o dari o sorti ka ƙaɓuru o dari ɗon o immintinna ngala heedata yeeso ngala irtira ɓaawo fi yahugol ka hasboore haa taw o lande fi piiji nayi to inde taw o gara towa rento ɗon taw gara ɗon taw waqifuhum innahum mas'ulun darneɓe ɗon taw on tigi lande ɗon kesiyonji nayi ɗin kesiyonji ɗon ko honɗum woni ɗin o lande an jasadihi fima ablahu ɗo ɓanndu makko labanun heccuɗu ndu tawi ɓooma tawi ulfitaaki gaɓɓude yollitaaki gite luggaali huunde ɓooma ko kecco no jalbi no foti no ngarbi no waari diwa e diwtoto fof no faala ko honɗo ko jokkuno haa ñannde ko tawi ndu ɓanndu tawi ndu hiɗɗi tawi ɓoomi tawi ndaara tuyna aɗo on nawi baba en on nawi ndaari tawi fayda hay gooto faalaako hannde kadi ko honɗum hakkunde on dumuna ɗon goy no woɗɗondiri hakkunde ka on tigi woni kecco letu duuɓi 14 15 ɗon ma on tigi heɓogol duuɓi 50 ko ɗon fayda 45 50 ko ɗon fuɗɗoto yiltitaade fiiloy koye débarance o gokkum ñande o oti ɗum ɗo hannde kadi ari ko ni ɗum kono jooni ko ni hakkunde ɗon on ɗumunne ɗon ko honno wonno e gerɗe hayɗa janngude hayɗa gollude ko moƴƴi hayɗa nafude yimɓe ɓe hayɗa gollande fi adna e lahara maɗa moƴƴere ka ko honno jokkunuɗa kusama kala ko mbumbayi ko fiija jala ko awama ko tooñe on tigi lante ɗum ko justifie o laɓɓina ɗon pos ɗon woni goo wo an omri hi fima afnahu o lande kadi ngurdam makko na ko en général ke ko o nde tumbere ɗa ka woni suka ɗon ko ɗon ɓuri hittude ko ɗon ɓuri fayde e ngurdam neɗɗo o sabuna ko produit gongol fayda ko ɗon ka ngurdam attiɗan nan ka woni pay kun ɗon ko wona ɗo e waɗaneɗo o fawtaɗo so o nawyoyi ha o wontoye o raja ila arzali umri o artoyi kadi fayda wontoye goo ko ɗon kadi ko wona ɗo e waɗaneɗo ka a woni e wadde ɗon ko nde tumbere ɗo ko ɗum wasi nden ɗon no sorta spécialement ko landete fi ɗum ɗon feere o lande ɗon en général enen ngurdam maɗan ko ko honɗum jokkunoɗa ɗon kadi wiigol ɗum haray men ɗuman tinnino ɗon gasata de on tigi wolay ko laaɓi pos woni ɗiɗi wo an maalihi o lande fiiɗi jawdi makko ɗum taw min ayna iktasabahu on ɗo faggitindi jawdi honno ndi heɓori ɗum wawi hara yimɓe ɓe gannda no heɓori ɓeɗe kay on no jogii jawdi on woni milliardaire honno o jogii mene ɗo min gannda gonno ɗe o woni waɗɗade ɗe nden ɗon machallah kono Allah ka kono anndi koy hay gooto la taffa alayhi khafiya Allah hay huunde ko suuɗotoma Allah imo sutti imo reeni mo anndi ɓeygol min débrouilloto mane ko mbaɗɗo ko mikko makko mo anndi o mikko makko ko honno ɗum woniri on tigi wowlay ɗon ɗon ko la ɓay lanndino mon no anndi ɓuri mo ko ɗum waɗi alaa o ko suuɗata
so fudde ke ete nade ko tere den tigi wona wolude juuɗe wola ko ƴettoya ka ƴettayno toon koyɗe wola ka yahayno toon gite ɗen wola no darren no fof tawa hawayna lima shahidtum alayna fof ɓiɗo maafi ko noon kadi no wolata ko mi fanki ko sa jaɓa ɗengal ngal so wolali gonga terre kadi wolay o lande ɗum ɗon so justifié ɗon tawi allah faabike mo jawdi ka ɗaɓɓira ɗon ko no dagori kono laaɓiri l'islam no qirriti no jaɓi on tumani wa fima anfakahu o lande ɗon ko honto dépense o ɗandi jawdi kadi ay yimɓe ɓen ko noon e jinayi alladi iktasaba min halali wa anfakahu fi halali o faggitiɗo jawdi no dagori no o ɗaɓɓiri noon kono dagori o dépense ɗi kadi ka dagi ka yaɓira yo waɗe ɗon oɗo woni ɗaɗɗo on wa minhum man iktasabahu min harami wa anfakahu fi halali no woodi faggoɗɓe jawdi aawa seyagal ɓe inna on tigi ɗaɓɓira jawdi aawa seyagal o ñamira ndi aara be yagal yani o mooɓano mooɓiri o waɗa noon ko moƴƴi o maha juulirɗe o dammo o miskinɓe o kora karamogoɓe waɗa ɗum ɗo waɗa ɗum ɗa alhamdulillah allah jigari men wakkili kono ka ɗaɓɓere to ko awase non sikkude na mbaɗina ni ay sikkude ɗo goɗɗo suɓay ɗo ɓottiɗon anna jawdi arɗa ɗaɓɓugol woɓɓe ko noon woɓɓe iktasabahu min halali wa anfakahu fi harami woɓɓe no ɗaɓɓiri noon no dagi ko lakkere maɓɓe ɓe waɗi kutu kata no dagori no haa ɓe heɓi jawdi kono ɓe finance ndi ka harmi wa minhum man iktasabahu min harami wa anfakahu fi harami wa hada ashadduhum bala'an no woni maɓɓe e yimɓe ɓe ɗaɓɓirɓe jawdi no harmiri finance kadi ka harmi wona ka itta ɗon moƴƴi dagi wona ka waɗa ɗon dagi wallahu musa on tigi lande ɗum ɗum noon ko wolay ɗon ko laaɓi pos si o ɓoro ɗon ko hombo lutti wa an ilmihi kayfa amila fihi o lande kanko karama kojo gandal makko ngal o honno mo hutorno ngal gandal makko gandal makko ngal o hollugol yimɓe ɓen tun kañum no ɓuri ɓe min miɗo ɓuri on mawni kinno hoore yimɓe ɓe ma daginaɓe ko harmuno docteur ka de ɓeyni o kamɓe ɗum yella ala e muɗum fiyo ɓe welto ma yiltirana ɗum marɓe ɓen e lamɓe ɓen paɗe non ella ala kala ko ɓe woodi ɗaɓana ɓe toon lami torkoye ɗaɓana ɓe hujja hoy ɗon ha ina ɗum ɗo ɗo ɓa yara skollu ala ñe ɗum ɗo hara ono ɗo ara ella ala min ɗo mi yaali ella e muɗum mo ɗaɓɓiri gandal fii ko o dartora karamakoɓe ɓen e hoore gongaji maɓɓe ɗi ma ko o hettira yimɓe majjo ɓen ɓe fof ɓe wona ɓawno alhamdulillah ɓe iskini o yettoɓe o kurka ɓe o waɗa ɓe ko faala nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallama o maki oɗo hay ɓuuregol aljanna on ɓuuroytamo no jeeya e tatoɓe huɓɓitinoytoɓe yiite ɓen fuɗɗoroyte ɓen taw neɗɗo jannguɗo haa gayni tawi gandal makko ngal ko woni waɗirde ko yiigo fiyo mande fiyo wacce fiyo heɓu geɓoy adna nelaɗo sa sallam maaki ɗum ɗon oɗo o wiyoyay mi okkornomo gandal bus okkorno gandal de kono min kadi mi janginno mi wallifi mi waɗi ɗum ɗo mi waɗi ɗum ɗo allah henno kono heyi ko waɗi ɗum ɗa ɗum ɗo wona fiya ko fiyo a mande fiya wacce ɗum wiyanoma a fena e fuus ɓenna fa umira fa suhiba ila nnar idan ɗiɗo nayi on ilante ɗiɗo so fokkita noon ka hasibori tigi tigire ɗum ɗo ko fuɗɗode nen tunni ko interview raɓɓuɗo ɗo hewtali taw ka tribunal no wawi wasi tawi joni ko avocat jon falama landade nde joni noon ko honɗo eɓɓiranɗa sa daroyke yeeso jusuɓe ɓen ko honɗo wiyoyta fi ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ko honno haray ko honno eɓɓirɗa no wawi wasi kono juge man tigi joni no arda yeeso oɗo hadis no fillimo e mammo tirmide e woɓɓe goo allah subahana taala wi wala tusalunna yawmaidin ani naim en landitoyde ñande dargal fiiɗi nemaji ɗi allah okkore hiɗe nemino ko lande hal akhadtumuhu min hillihi wa hal saraftumuhu fi haqqihi
ene dine maji ene de jawle on dabbirno ƴettuɗon ɓe ka dagiɗon waɗɗon ɓe hana waɗere ɗon on tigi wowlay oyi fasta'iddu lil jawabi heblane jabawol ngol de heble prépare jabawol sabu landal ngal kanno prépara no wallina kama yajibu ala al abdi an yatawassata fi l infaqi wala yakunu gaturan wona woni noon no waɗde hoore neɗɗo on jiyaɗo on yo haqqin ɗinnu e dépense o yo waɗu hakkude taw feƴƴintin kono wala yakunu gaturan taw on kadi noon guddo yoora junngojo ko woni hay morti ko marhaba wiyata sakko nan dawigol goɗɗo fonta junngo o tawtin wurduɗo de wabtagi bayna dhalika sabila yonti wono hakkude ɗon wona yontigi lanti fof o gayna nde wotere fof o inne janngo adda e ko mum ko wona kadi woni jokkito massak ko woni wo ko leebol jawdi ko leebol final kala ko wola ɗum mi ala ɗum mi gaynata ɗum tettaneɗam na ɗum fewdi la kono okko kon taw wono lancowo funsa gayna fof nde wotere jooɗo automati e jalanaynoɓe ma ɓe wonta jaloɓe maɓe ɓe kaari o arno kon ande mboɗo andum nano sikkinnono tano kamɓe fof wallimo ha o hewti ka woni ɗon ida na yonti won nuño won hakkudejo qala allahu azza wa jalla ala teddu mawɗum o wi والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما إما من تجيء بمكة بينك الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وجوكرهم ينبه موجبه قولوا بالله ينكنيبه بتونتاك بشركانتا الله وي ɓen ɗon koye jikkuji maɓɓe ɗi no jaa jikkuji ɗi Allah mantiri ɓe wonde si ɓe dépensude ɓe feƴƴintinnata ɓe ɓurtina ɓe lanca ko tawata nafoore ala e muɗum ɓe fanninta kadi ha hiɓe hakkunde ɗon ɓe ndaray selon eta ko haton jina e dépensede kon ɓe waɗa harana yo feƴƴito ha wona yo manko ha kadi hayrul umuri awsatuha ko ɓuri moƴƴude piiji ɗi koko woni hakkunde ɗon kon wona yo fanɗo ha feƴƴil tawa yonata wona yo kadi yoltigi lancu o bonna fof o jooɗoroyani hara hunde ɗum ta hannde kadi aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على فضله وإحسانه وتوفيقه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين عباد الله إن الإسراف هو مجاوزة الحد في كل فعل يفعله الإنسان في نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى ومن تلك النعم الكهرباء الذي هو شريان الحياة المعاصرة والإسراف فيه ممقوتة شرعا وهو ترك المصابيح والمكيفات وغيرها من الأجهزة عاملة بدون حاجة ويترتب عليه العقوبة إما عاجلا وإما آجلا فحذروا من الإسراف بجميع أنواعه سواء الإسراف في الكهرباء أو الماء وحذروا من التهاون فيه وتركه في متناول الأيدي أو في متناول الأولاد والنساء بلا مبالاة أيتي الله سبحانه وتعالى إلي مؤير مكو إبور المكو e kawral ko hawrindinne en gonkiɗen seeɗo ko kanko ɗum woni reweteeɗo e hoore goonga ala goɗɗo goo haanaɗo rewi sona kanko ɗum hiɗen seeɗa no ngal Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko jeyaɗo Allah konnuɗaaɗo Allah en toro Allah yalla juule makko juula e sahabaɓe makko ɓen fof wattidaange maɓɓe kisina en kisi e duumiɗo musidɓe julɓe tedduɓe annden ko wiyetee ɓurtingol feƴƴintinnugol ko yawtugol teerol e dendanangal golle ko neɗɗo watta ko e nder nemaji Allah ɗi
si a feƴƴiti ka sifanoɗa ɗon ka keerol ko yamiraɗa ko yahar haa ɗo feƴƴitoygol ɗon ngol toonin ton ko ɗum ɗon woni israf woni ɓurtingol ɗum ɗo woni ko ŋiñaakon fanni a hewtaa taw ka keerol ko nder espace ko newnanaɗa dunkitorgol neema Allah on ko ɗon wonɗa haɗa hiɗa e jam haɗa a ŋiñaaka a felaaka so a yawtoy noon a yawroy tooni ton ɗon haɗa felore jokkiima on anndi ɗan gurdam men fof ko lotissement no lottisa ɗo inna ɗum ɗo ko yo waɗe ɗum ɗo naa yo waɗe ɗum ɗo ko yo wowle ɗum ɗo naa yo wowle ɗo ko yo yahe ɗo yahataake onon ko lotissement jooni noon ka wiyaɗa ya waɗu ɗon e ko wiyaɗa ya wowlu ko hattu ɗon ɓe Sénégal ɓe ɓe inni o wax li mu xam def lu mu man mu teddee ne def wo mo wowli ɓeru ko anndi ko o waɗi ɓeru ko o mari feere ko so waali ke ɗum o ɗaanata wala probléme rek mana hattu ɓeru ka wiyaɗa ya hattu ɗon ka kuuɗe ma e ka konnguɗi ma e ka firlitanɗe ma haray ida e jam fayda tuma goɗɗo ima ko ɗum waɗanɗa ɗum o anndu a feƴƴi ka hannoɗa wonde ɗon o wi ɗinemaji Allah noon ko huutor goɗɗi e nder embere ko Allah e nelaaɗo yamiri e yo e huutor kon na e feƴƴi ka keero ɗon de ɗinemaji Allah hiɗi ɗuuɗi ɗi limtatako no jaa e feƴƴintinnugol naatugol fubbo ka internet ƴetta wono leere ɗiɗi leere tati fof no yunno ɗon no sa'a tun no iwa ɗa yahɗa haysi koko daggi wonɗa e daarude on leere tati no wonno ko hannoɗa wadde a yeebi goɗɗum goo ɗo a waɗi israf e nemaji ɗin fof ndaaru ko tawata hihi ɗum ɗo ko berɗum ɗo no gaynanammi ɗo si berɗum ɗo mi waɗi ɗon ɗo mi bonnata haajuji goo mi tikkinta Allah mi tikkinta nelaaɗo mi tikkintayi ɓe hanaka tikkineede hatta berɗum kono so a feƴƴitoyi tu yeeso toon ella yalta e jooni ko ɗum waɗi a téléphone ji ɗi no naaɗude yimɓe ge probléme ji mawɗa naaɗi jooni goɗɗo gorko o wona toon e ɗaarugol ka internet o fubbo ɗon sonnaajo makko on habbomo fii hettugol hakkeji mo jooɗo haron ɗum no adde haa cerle waɗa hada israf mazmum wal mar'atu kadhalika sonnaaɓe goo kadi no jooɗi no ɗaara e honno musalsalat série ji jooɗo ɗon haa ko saggino ko ɗum ɓuya ɗum nene ko saggino kon sumi ko israf jan waktu ma on daaru no huutorta waktu ma on hara a nangitirtaake ko huutorɗamo ko tawata o hana no huutorede ma bonna piiji goɗɗi goo tawa ko farillaji hoore ma o wi wa min tilka ni'ami no jaaɗi nemaji ɗala nemini yimɓe ɓen tawata naayi ɓe huutorɓe feƴƴintinna alkahruba o kuran mo tawata fayda ko ɗum ɗo woni ɗaɗi gurdan ɗan fewndo ɗo bal ko ɗum wonki gurdan ko woni piɗɗade ko fayda o kuran no tawa e muɗum e gurdan min fewdiɗan ɗan ɗo si tawi kuran ala e nokkure hara e ɓen ɗon ɓe hara e ɓuttu on e newende nde haray no mankani ɗum ɓe wuuray ɗon kono haray ɓe ɓiri lakkere ɗum ɓe wi ɗo feƴƴintinnugol consomugol kuran o consoma no faalira o ɗum ɗo ko feƴƴintinnugol ŋiñangol añangol harmugol ka sharia no jeeya e feƴƴintinnugol ngol accugol lampuji ɗi no huɓɓiri ma acca climatiseur ji wonde marɓe no huɓɓiri ni ma machine ji goɗɗi goo no gollude tawaɗi ha to ñinaɗe gonno ha no kadi ɗalmine kono acca ɗon no firifirino ɗon ventilateur ji e piiji goɗɗi goo tawa ko initin goɗɗo alaka nder suudu no acci ɗon no hugu no ɗon no hutta ɗon soka nangala muɗum yaha ɗon ellaji no woni no arda jende ɗiɗi ella ara noon courant ngol no consommade par ce que an ko wonda e siiɓa ɗon e courant on ɗum joya ta woɓɓe goo hato jinnoɓe tawata ko obligatoire ɓe ronka heɓude ɗon goo ɗiɗi ɗin machine ɗi gollugol ɗon haa ɗuuɗa ɗum no wawi maasi waɗo e majji maaɗi bona idan huutor ɓeru ko hato jinɗa e mum ko si feƴƴi ɗon ɗanninta o
Allah subhanahu wa ta'ala ina ma do hidaya bonni ni kum ondo wona ko hani si on ti wadiru lette no habbe on ti bonni ni o consomiri ni mere fus wala naftorto ko lette imma joni ma jam imma joni no pura lanna bes ona niwre ina tur na raga yardi ma yanda ga Allah ndo mo yi o ne ma funu bonnan da ɗono ko Allah ni wirendoɗen noon feƴƴintinnugol ngol e nooneji ɗin fof kala ko wiyete feƴƴintinnugol wota on tigi waɗɗu few ka kuran ka ndiyam ka jawle woni ko jawdi on tigi personnel ma ko jawdi ndi on tigi kafite waɓɓe ko e société ma ko jawdi état on jawdi ndi tawata ko leydi ndin fof kafi wota on tigi feƴƴintinɗo ko goonga si tawi on tino gollude e nokkure ma no gollande laamu ɗum imo haani heɓude ɓe ɗum joddi golle makko ɗe o wuura e hoore teddungal hara o wonaadi jaasuɗo haa tawa o rewa e laaɓi harmuɗi fii o heɓuno wuurira kono tawiino o profitay haa salla jaɓi ɗo ɓay sey ɗo mi waɗi ɗum ɗo dossier alaa ko jokkan ɗo mi majjintinne e jurol ngol mi suuɗa e hoore garna yiitataake few mooɓa mooɓude ɗum aray ko hunde harmude yonti anndu ko geɓe yimɓe goo woni e ñaamude koko waɗoyteno nokkugo ko ɗum woni henndaade no harmi ka tawata on tigi joni projet fii moƴƴingol laawol ma moƴƴingol pon ma moƴƴingol goɗɗum ngo o itta e ɗum ɗon o huuta haa fayda ko lewni ko fof iwa waɗo yen no waɗira o tawa si wonayno duuɓi noogay hande kadi ko waɗa noon kon wonata hay duuɓi sappo ta landi furjitare landi bonde hada israfu fi istilaki amwali al amma ɗo ko hunde harmude wota on tigi accu inɗo mana kuran e ndiyan ɗan acca hara ko payi koye fijira ɓe uddidende ɓe faala ɓe fermande ɓe faala ɓe acca no baƴu baƴunnoɗo ma ɓe acca no huɓɓi ɗo hara on tigi hakkitande mum ala فتوب أيها المسرف إلى الله تعالى إنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ولو ده يبورتين ده بيدي دي فوق طبي يفجروا كهانو ده هادرون أرتوها كهان ده هادرون إدي فوقنو يقولنا ما ده فوق سيكو دانا قول يقولنا دانا ده فجنتين عن لير سابو دي فوق دلاني نوم يليه نوم يتحرك من هنا وينام ثم ينقلب إلى هنا ينام دانا ده هفجده ويتو addu haka han ɗon ko hiirugol haa feƴƴinto yaa 1 heure du matin 2 heures du matin a tawino ɗo moƴƴa feƴƴiti ardu haka haani ɗon a gollude haa feƴƴintinna a alaa e fowtaade alaa jonde wonkimaki haqqe makki ma dewal Allah ngal haqqe muɗum ma ɓeygure ma nden haqqe muɗum ɗum ɗum kadi ardu ko hay dewal ngal ma ya feƴƴintinnu ko ɗum waɗi ɓe sukaaɓe arnoɓe ka ɓeygure nelaaɗo sallah sallam ɓe lutti nelaaɗo ɓe landi ko on nelaaɗo sallah sallam rewiti Allah sonna ɓen sifaniɓe kanam taga alluha ɓe yawi ɓeni tay tewto nelaɗo Allah yaafina ko bakkatimɓe ko kanko o réservé no ka aljanna ka VIP ko ok na probléme enen noon ano wawɗo goɗɗo go inni min ɗo jemmaji ɗi fof mi juula mi ɗanata ko few goɗɗo inni min mi hoora mi daƴata few goɗɗo inni min mi jombata guere rewɓe fes ɗum mi natamo ko dewal ɓanlaɗo andi ɗum ɗan nodduno ɓe inni kono wi hunde kaari o wi awa min yoga e jemma on mi juulay yoga goo mi ɗaano balɗe gota miɗo hoori goɗɗe gota miɗo taƴi miɗon jombi sonnaaɗo awa mo añi sunna an on hara an jeydata goy idan si tawi hay dewal ngal naya feƴƴintino ƴetta ɓuri ko haani ko yahoya ha suƴoyoɗa accita onuti kon kan itte sikke hara yon tigi yettito o arta ka haani ɗon nela sallah sallam no maaki ko ɓuri moƴƴude e golleji ɗi koko neɗɗo duumoto e mum kon hay si ɗuuɗa ɗo ɓuri a ƴettugol buyi yahaande wotere ronkita liɓa wo sallah subahana taala wi qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jamia innahu huwa alghafuru rahim Allah wi nelaaɗo yeeto ɓe feƴƴintinnuɓe e hoore mum ɓurtinɓe yaaɓe a feƴƴintinni e bakkatuji waɗi boneeji waɗi wotaɓe tan e yurmede Allah
Allah no yafo bakka ko irin fo kono on tigi ko yeltoto e bakka to ko wonno ko yeltoto ko feƴƴintino ko arta haka o hani dara ɗon ko kerol woni ɗon o torono Allah yafo haɗa o yiltitaki hande kadi e feƴƴintinnugol de o wi samna Allah subhanahu wa ta'ala ko yimotono ko yafoto Allah maghfir lana warhamna Allah maghfir lana warhamna ما أسرفنا وما أعلنا وما أسررنا إنك أنت الغفور الرحيم ترك الله سبحانه وتعالى يا الله يا فو فجر جميل فوق يا أكره مجر جمال قديم ترك الله سبحانه وتعالى يا الله كل حاجة جميل كان توري بدعاء يا الله قرب بكم فعلا كنا فتى بكم أدنى الآخرة يا الله دام بكم بهوركم فوق الله قرب مم بديت بقى إليه جميل دو الله بيد عن الليمانو يا الله رينا عن جود من تكدينا ماكا إبيت علمني إبين ورجمني ترك الله سبحانه وتعالى يواري المراد الله قال مجر الجنة الآخرة اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت الطيب ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء وأنت على كل شيء قدير اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمت واحدا من خلقك بساطة به في علم الغيب عندك نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا اللهم اجعله قائدا لنا والسائق إلى رضوانك وإلى جنات النعيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالى ربنا لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا موتا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها وأنتنا عليها بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا تراصوا واعتدلوا أقيموا الصفوف وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا
إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تحيتهم فيها سلام الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رب العالمين بمالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار الله أكبر سبحان الله سمع الله حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يسلمك السلام عليكم. لا إله إلا الله.
ko Cheikh Ibrahim Ba woni adiyema ɗumi ka laama ko leydi mi ala toon hay hunde so wona ko fatwa min jeeya e majlisi fatwa kali suɓaɓe sonnaji kamɓe ɓe heɓay ɗum liw o yoɓa ɓe liw o yoɓata location o ɗum noon sonnaji o ɓay o ari modi makko inni ɗuɗata ɗon